Awuthi phela nani ngeke sinifundise yonke into. Uma umshela aphendula athi hayi wena unomuntu uzongishayisa ngomuntu wakho, hayi mina ngiyasaba. Bese uthi wena hayi ngisingile. Angikuthembi wena ube singile, ayunamanga. Hhayi kusho ukuthi sekusondele lapho bazokuthatha khona. Uyakuthanda lo muntu, ungayeki, chubeka nje wena umncenge nje kahle, ufake amafutha, hhayi ukuthi bese ulahla ithemba. Kufana nje bese bathi kuwe uqinisile ukuthi ngeke udlale ngami. Hayi nina abafana niyabheda. Hhayi kusho ukuthi nje isizathu sokuthi angakucomi asikho. Lo muntu uyakuthanda. Wena nje kushoda ukuthi uphendule lo mbuzo uthi angeke udlale ngaye yebo noma cha, bese uyasekela impendulo yakho, ungabese ulahla ithemba. Bayakhala labantu besimame kulamalanga bathi hawu indoda nje seyifike ishele kayi-1 wangathi uyala bese amadoda adla phasi. Lento leyo kwesinye isikhathi ayikho right ngoba amanye ama-out asheshe alahle ithemba. Le inkomba lama-sign wokuthi azoxonywa abawaboni. Manje ngithi nami angilekelele ngoba labo sisi bayakhala bathi hayi madoda ancengayo nje abe nethemba awasekho.